kubera nyirango murabizi mfite umurwayi bigeze muri aya masaha ubwo ngomba nanone kumukurikirana. Ni byiza kwita ku murwayi kabisa. Ninjye umurwaje ni umuntu mukuru tuvuye kwa muganga ubutwiriwe ku byo bita dialyse. Ubwo rero biransaba nyine nabyo kubikurikirana urumva ndi kwitegura kugira ngo ibintu bishyire ku murongo. Ejo cyangwa ku wa kane nzaba naje i Bugande bwo abantu bari i Bugande babimenye. Yes. Abo kari nitwa General Hamba yakubwiye ngo muhereze nimero yawe ngo nushaka Kampala ngo arashaka kugwica ushaka cyose ngo sinzi niba zaguhinze cyangwa imodoka. Oza micha fite Teo nuza Kampala uza yagenda kunyima akatebe nene. Ikaze kuri Voice Official 250. ndimo ndegereza amasaha yo kuvaho. Nzagaruka ejo mu gitondo saa 2 cyangwa saa 3. Ndabashimira Kereya yabonye 106. Teofile yabonye 100. Emma afite 86. Ngo ndavuga aba followers. Kubera nyirango murabizi mfite umurwayi bigeze muri aya masaha ubwo ngomba nanone kumukurikirana. Ni byiza kwita ku murwayi kabisa. Ninjye umurwaje ni umuntu mukuru tuvuye kwa muganga ubutwiriwe ku byo bita dialyse. Ubwo rero biransaba nyine nabyo kubikurikirana urumva ndi kwitegura kugira ngo ibintu bishyire ku murongo. Ejo cyangwa ku wa kane nzaba naje i Bugande bwo abantu bari i Bugande babimenye. Soza no muntu ugeze hano buno kano kanya bitwa Bobby. Lakini ariko Bobby Twaha. Ariko ni umuganda ariko ikinyarwanda nyango ntayabasha kukivuga. Ari heze. Ari nahanga. Abwo ndunguwe no kumubona hano. Bobby uyu muntu winjiye buno witwa Bobby Twaha. Turamusoje nagubwe neza nahabwe imigisha yose uva kuwiteka. Ni umuganda ukorera inanga nyine. Azi ikinyarwanda se? Kare kazi kigande n'igiswahili. Sebo tukuramusizanyo muri nyarya Yesu. Ibyo ngira ngo arabyumvira. Bobby Twaha. Bobby Twaha. Twaha unasalimiwa kabisa, unasalimiwa na watu wa hapa tu TikTok. I think umesikia. Kira ngo yabyumvise kwanza nyine ko bamusoge. Munyegeza hanga. Kama kuo mukisa Bobby. Ngo yabyumvise rwose. Kwandiza muri nyari ya Yesu. Ndabona yabyumvise kabisa. Muraba wa aha. Nango kurabanga kuwagira kukakofira kivuga uko nkundirimbara ariko ikigande bura nacyo kiba kiza kukivuga kabisa. Ukamubaza ngo hano mu Rwanda ari gitara muri murateganya ushaka kudukubita ngo tugire bitaramente. Oya ibintu napangaga byose hajemo uburwayi bw'umudamu biragorana uyo Bobby ngamurese atuse wano na yeye yanze ko nyamusano we fundi. Yes. Sasa wezi kuita jirani wako akuja hapa. Wewe nimekuita bwana. Si mu Rwanda tuzabona igitaramo ryari. Tumeshafika. Hebu ongea. Nimeshukuru sana. Wewe bale kubera ngo ndi muwagizi wange kwa kofiro kaina. Ono na Ruganda rumanyi. Yewe ngarina. Baza yakatisa toba gundi. Era ngenda kunonyanga kuletere baba. Wewe fundi usiba muyigizo Ruganda no jirani wango no neighbor wango ne Ruganda siwezi jua Ruganda wewe tugenda muyigiriza tofayo ajabiyiga aruyige
Si mosi nitajua Twaha. Lazima nitakufunza wewe, ni jirani wangu, siwezi kuacha. Lazima unaona mpaka nimekutafuta nikajua mahali unakulianga njaro. Kumbe unakuanga huko usiku. Ni hapa sasa, ni hapa umeshafika kweli. Hata nimekupiga zote nikasema nitakuonyesha kesho asubuhi. Nikashindwa, kumbe huyu jamaa anakuanga huko, anabwekea huko. Napotelea. Shukuru sana by the way kunipandisha hapa. Mara nyingi nakwanga ni vile. Sasa unajua ni vile umekuja tuseme tumemaliza. Mugamba muri aho neza, muravugishi. Turavuga neza, turameze neza. Kinyankore. Kinyankore. Baada ni msanyifu. Ni msanyifu. Nimefurahia sana kwa kampo moja by the way. Msanyifu ndio kuwasanga wana. Nimefurahia sana wala si uongo. Unajua damu yangu ni ya huko, lakini sisi bazazi wetu abazade bafe batuzalira eno mu Uganda tuyichamo olulimi ninga tuliveyo. Muri ba Uganda ngaje tawange musajja mu Nyankole. Kitufu. Yalisoba kwa leti twakulya Uganda fe tulimanye Uganda bao. Oli munyarwanda mu Musayi. Ndi munyarwanda mu Musayi, Muganda wange lwa do muzadde yatukuliza Uganda. Yeto. Ono fundi muyigiriza Oluganda fundi. Yes. Nataka ongea Kiganda bana jamani. Onsumbwa nnyo tuberewa ngao ku business yange. Oluganda kwagala dukuyigira lero wakulema bunako jja musomero yange. Akusobaje. Nagara ku Kwanga atamanyi. Bobby. Oraba bawandika ngabakubuza ko simanyi ngo biraba. Bali baganda bange mbalaba abaleka kujoininge Muganda njja kubera kankujoininge baema abantu ngabakwagala nnyo bakulaga omukwano ng'okiraba naawe nange tubagala abo bakitegeera kituliko bannaye mukitegeera kituliko munasonyo bayingiza ya campaign nenga muli mwenna mwafe tubagala fundi. Yes. Ono neiba wange ono wafuna obuziba nzego musoko okuyitirako okumulabo. Namanyi Uganda bwana. Bava Empire. Namanyi Uganda Twaha. Shida yote mimi niko pamoja na yeye. Hata mimi nipate shida ni huyu mnaweza pata huyu. Yes. Ariko babwo muje munatapinga siiki umuvandimwe. Lakini sasa umekuja tukiwa tukiwa tunataka kutoka. Sasa baada mimi nimeshukuru sana kukuja huko. Baada ya jamani nimemjoin nitakuja tukuzungumzie pamoja. Mwambie kwa Kiganda sasa, unajua kesho saa 2 maybe atakuwa nini hapa tu tena. Muganda wange nja kubera ke nchaja nkujoin nja kusikiliza sisi nyote. Basi. Kila kitu chote nasikia. Lugha naelewa kidogo tu. Wewe ni mjanja jamani. Wewe uko sawa bro. Ili sio mjanja. Najua. Ngezako, Oruswahili ngezako n'Oluganda ngezako. Anze amaze nkujoin nze Muganda wange sigenda kuvanga ko nja kujjanga ko nkugobererenga. Kale webale. Ngenda kubeeranga obwe nalabanga okoze kala ivunga nkusalako. Fundi. Yes. Kati otuli tukuyiseeko tokyabitegeera betwogera kati. Tachabitegera abuzi. Mimi sielewi chenye mnasema hapo kwetu. Nilikwambia nikufunza ekinuma buli nakumbeera nawe buli lunaku. Nonogola Nagara naye tawulira. Onogola ngawola mulyango wange kamera yange tunudde mu dduuka naye Oluganda lwamulemu okuyiga. Nagara kujua Kiganda. Abuze ku bantu. Nagara kujanga genda biga. Kwani Twaha? Umejua aje kweli niko live?
Mimi simu nimekaa muda brother. Nimezaliwa kwa simu, social media mnajielewa, kila mara inazunguka. Mimi nimekuwa huko, nimekuwa naongea nikakuja. Nikakuona uko live. Nikashindwa. Huyu jamaa. Huyu mtu sasa jalala kweli, nimeona umefunga kwako mapema. Umeniacha bado mimi nilikuwa nimefungua kazi yangu. Wewe umefunga yako mapema. Nikashindwa. Huyu mtu nilikuwa umejua sasa yana lota. Nilikuwa maombi. Baada ya vizuri. Badala ulale kama Mungu ambaye amekuambia vizuri, Mungu akalala na wewe uko tu sawa. Shetani zote zimeenda, zimetoroka. Sasa babu naye anatuombea. Before nilale lazima niombe tu kidogo. Niambie Mungu amenitenda mengi, sasa si vizuri yani kulala bila maombi tu. Hata hapo ni vizuri. So hata mimi nimeingia kwa maombi. Hata mimi nimeingia church. Wewe ni Muislamu bwana, nakujua. Ama unataka kubatizwa? Wacha tuombee pamoja bwana. Acha tuombee tu mara moja. Maombi yote Mungu anajisikiza, maombi yote vile mtu anaomba, kila mtu anamuingia kwa akili yake na anajielewa. Mungu anamsaidia, anamsikiza tu. So gutongo mundingo badechi. Ama Waganda bangendiwa munamwe bwe muri wendi. Oruswahili ngarungi. Okuruswahili uba hapa Kampala kiongea Swahili wanafikiri kwa jeshi. Baida hii ukweli. Wanafikiri uko jeshi, wewe ni jeshi. Swahili hapa Kampala wanasoma jeshi. Mbona wanafikiria hajakudanganya, ni ukweli kabisa. Mbona wanafikiria hivyo? Wanaona kama wewe ni jeshi. Tena ukiongea Swahili wanakuokupa sana. Hata mpaka anakuuliza. Kwani wanafikiria wewe ni wa wapi? Wanafikiria wewe ni jeshi, wewe ni serikali. Ukweli? Wewe ni askari. Hajakudanganya, ni ukweli, mpaka watu wanakuogopa. Gai. Wewe nilikwambia ulipita njogera ulimi kwa saba sajanze. Mimi siku nyingine nikienda nyumbani nitakuturanga. Kaka ngo ngiriranzi bayimamo. Teo. Teo Jene. Yes. Ako kari unaitwa Jene Rohambo yakubwiye ngo muhereze nimero yawe ngo nushika Kampala ngo arashaka kugwica ushaka cyose ngo sinzi niba zaguhinza cyangwa imodoka. Oya zamicha fite Teo noza Kampala uzagenda kunyima akatebe nende yanza bambi oli musajja mulungi. Mbadde muyogenda kunganira wansi. Gwe tasa kugana yakulabye dda. Yarabya kakosa mbadde neewuliza muganda wange twambala ebyambalo ebifaanagana lwakyang'ani. Teo ndio shaka kuvuga oyo fundi zamura peacemaker Teo. Peacemaker Salman. Nguyu. Peacemaker nje muraba. Jafeti. Nabwo ariwe ni Jafeti. Kande Jafeti sewe. Yandike muri comment tureba ariko se ndenda kuvaho namwe ngo nzamu. Oya se urajyaye kandi tugukeneye abafana bawe. Nyine mfite imibare ndi kubara ngasanga biraza guhurira muri saa sita za hano nirukanke. Oya we umva turagukeneye 20 minutes. Reka tunakona tuba dufite ibyishimo. Nakundi byagenda ariko ngewe nkunda kuza kuri live mu gitondo buriya nabwo ndazaho nka saa 3. Ni nabwo mfite abantu benshi tugeza muri 200 iyo nabishize nimba. Bese Teo. Ngira akarimbo kawe kaya nkunda gusa.